Hai Fatma, kah cowok kau aku hantam le kejak dua ke. Hantam le. Hai pu kata pu, ilang kau putuh dua orang cowok aku. Hana galak aku lungkot nyan. Putuh mai le, kan ganteng cowok kah nak pupu. Ilo hana galak aku le lagi-lagi dengan cowok. Lu galak aku kan cowok lagi kah. Cowok ganteng putih gelo na brewok gelo. Buka apa? Ikah galak ke cowok lo. Budak jauh aku deh. Galak ke cowok gop. Puatan kan. Ciri-ciri je galak aku lagi cowok kah. Kalau kau acok lah kau kah cowok kah. Sama sih. Dah emosi ile je urang santai-santai. Anak pukak pegah. Anak aku manggale galak ke cowok lo. Si kata ke galangan. Jauh budak aku deh. Tak cakap senangnya lagi hana agam lain galak ke tanya. Sayang, Au! Macam kata. baru truk. Hai pun tu pu. Bu, Senang ge. Galak-galak ikron. senang dah. Senang tu kuaye. Galak kelung. Galak-galak ya juga ada cantik dah tak. Tetap mana galak. Sampai lu tetap galak tak kerono. Okey, kaji. 100% cinta lu kerono. Cale ke? Baik nama yang lu. Anak hai ke bercanda. Adik. Rumah pakai tepi dah. Homa. Hai mak biasalah ikutnya nun tu hau tu. Bi bak bangun si ah. Oh, dua bangan. Hai bang pun tu pu. Mak kan kok galak ke iron. Sopan ni ke pegah. Jemaak ni kerja. Si aat ke pegah bak alung ni keraju lah. Ada ni jak kena suruh leh kau hang keduk ni. Berarti kok gak akai makron. Sebenarnya dia kan. Dia pegang malai. Arang pegah je. Sebenarnya kan. Abang ti cukup trip kagak ke mak adik. Cuman abang dia pegah. Menurut draw gede. Gede mana mamak mengkawin lu. Hah? Mau pegah? Hah? Pekat pekawan mangan ron. Hai, mulai roynya tanya putuh kutre ron he. Cik perle pun tu. Karena aku cok mah ke. Jak dul horat ko.